INP Mizo Channel Clear Tute in Zain Chibaile Vekule March ni somnile pakua ania tuntum chu nizan lamakan update man tak lo thil thleng then khat kan update zui lokange nimin March ni somnile pariat pathian ni khan Myanmaram mun ranga boina agal tluang zela Myanmar kho pui ranga thile hliam omzat le nizan lama thil thleng tlang pui kan update thei chin kan update ange Mongzua khopuya nizan khan nars zirmek pakhat tiamin mi panga in nunna anchana Mongzua khopui nimin kan update nunga khan mi pahni thi angin kan soya nizan lama an confirm thei china chuan nimena thi zong khapanga anni chanchin kan la khom nu khan mi pathum an lo pun belani chu min chian khopuya nimin tlailam khan civil mi motor khalmek chu sipain an pom poka ringota a driver an kap hlum le ringot bok Kachin state phakan lama ve thung chuan KIA sipai te chuan nimin khan sipai council camp pali arwal an lak vek thu an soini in Kachin lam media te chuan an soya an soidan chuan heng camp pali an lak te hi khovar ma jingdar thum vel bor khan arwalin an beya an lavekani Nizan zanlai pel khan mandalay khopuya kang maya chuaka in somsari zeta kang ral ti kan soito a Nizana min chian khopuya kang maya chuak vele a mi pahni in nunna an chanani tin nimin khan sipai silai mutuara boral mi pahni min chian a hian an omboka hliam tuar mi som pakhat an om nimin pia lam kha an thina sa hle khania chuti chungchuan demonstration hi alakal zel thova nimin khan South Dakota mi pahni taki tra le hlain township pakhat ve an thia hlain township hian nimin khan hliam tuar pakhat a ombok Kamayu township lama po sipai council in mi pakhat an kap lumbok South Dakota road 55 le 56 lama hian nizan dariat chauvel khan sipai lam hian silayan met puak deuh reng maya in chunga om no pangte kumni mi po abeng an ka fu hialani hliam tuar an om nuala sipai an ran ema wangin hliam tuar hanin boi som dan tur po a boi thak le ni in an soibok patein khopuya po nizan dar som vel khan sipai council lam le civil mi te anin tong na sa hle boka sipai lam hian civil mi ten kong an danwati chiat antuma ti chuan an in kap veta a civil mi pakhat athia hliam tuar anom bok hetiang boruak kara East Dakota lama chuan azana zanin kong an zo zel bok nimin khan mun ranga demonstration an siama kan zo fa te zinga po mi panga lion ramtan nunna an tlanta February ni khata tanga nimin thleng khan sipai thune na pong lak dauda lawanga ramtana nunna chan hi mi zalile som ni aya an tam to thu VOA lam chuan an soya AAPP chuan zalile som ni le pathum an tling to ati tin nimin pia Armed Force Day ni khan Mandalay khopui ringota po kumsom pathum mi no pangtiamin mi somli aya tlem lo an thia renguna mi som ni le pasari aya tlem lo an thi boka arampum huapin khamini ringot khan mi za le som pali aya tlem lo thi anga ngayani hetia nu naw le no pang chena sipain an vai ma ta zel mai hi UN General Secretary Antonio Guterres chuan adem takzet thu a soi le a ram tinin malak saka ngai thu a soi bok nimin pia inrin ni kha ram chunga thian tam ber ni ania khamini po khan pukotere sa chuan demna thu a soi non le ti a thu soi chong thin tu faran hak chon a soi ma se demna ti vel tongka ngot hi chuan na a thok thei tak lo ti khrechiang ber tu chu Mr Tom Andrews hini Myanmar boina chungchanga UN Security Council la in eng ma malak na tak nei thei si lo wangin UN Human Rights Special Envoy to Myanmar Tom Andrews chuan ramtin huap emergency meeting thut ho vata
malak atul to hle thu asoya toma chuan UN Security Council chan ber chu tuna Myanmar boina ang chi alo huna ma la tu turata na niya ati tur le amalak tur alak thei si lo chuan ram tin ten tangruala ma kan lak mai anga yani ati March ni somni le pasari Armed Force Day ni khan mi za chuangin nun na an chana khami nia sipai council in ral thoma so tum khan atho pui ram heng Russia le China baka India le Vietnam palai te mel alang hloma sipai council in thuni na apong lak chungchang UN Security Council hian a rel ngun to hle maya tumni meu Myanmar chungchang a meeting a ko tumpo khan heng ama thlop rutu te wang hian Myanmar mi puite ta na ding tur zongin thu avot lu hlei theilo khania atong kam man ati nem ba ka tong kam na deuh phei chu amangam mangder lovani diktak chuan Security Council ne na UN Assembly in mo phurna apek thu nei na apek ka hian sipai chakna man phalna po tel nge yani maseram dang angong nge do na China sarkar malak na enge mozat achiat mai ba ka Myanmar ram chung investment asiam zong zong te ati che thei don tlata nakin lama po sum don na ina tor pha thei boka chu wangin China chuan ram chung boina satlia angena soitra zelani ti chuan Myanmar chungchang anti thei sang ber neri mai chu sipain mi an man chua vat tura an bei sei thu te civil mi an tha thin an dem thu le chutiang chuti to lo tura an du thu te ani deuh mai zela ma se tom Andrews chuan thil dan a thlir de khop mai heng dem na thu le hlau thon na thu ti mai hi Myanmar me pui ni tina sipai council in an ka le an tha thin teril ruwa chuan omze mia lovani ati vea Tom Andrews chuan Myanmar chungchang thuwa hian eng ang hinge an ril ruput dan chia ti hi ram tin ten in ngai to non le turin angen ti asoi boka sarkar then kha chuan ma ni ram mi te ngei ral beya be tu sipai lama an tang tlata sarkar then khatero chuan an dem thu le an hlo thon thu an soi non ringot atibok ti chuan Myanmar me puite torna chungchang soi le in sipai hovin rong takin CDM siama boina siam lova demonstration siam tu te lainat na tel mi lova akap mai thin hi khovel hian muchiang sela lainat na thin lung tak nen Myanmar me puite hi tran pui ro se ti in UN Special Envoy to Myanmar Tom Andrews hian khovel ram tina sarkar te chu angen mol mai Myanmar hian khovel pumina tran pui amamo ta trongka chau tok to lo ataka che chua ahun to tak zetani atia tin sarkar tin ten practical taka anti ngal mai thei thil chini asoi boka oil le gas lam chi zong rek be vek le ral thuam lam le chutiang ne na in nam noi thil zong ti top vek heng chini ringot po hi tuna sarkar tinin ma an lak ngal mai thei thilani a anti hi chuan atang kai hle donani ati sipai council lamin March ni somni le pasari nia ral thuam manga mi puite an bei chiam nu khan tuna an din mun aya ngai tu om zokin ram chunga hian boina apun lun na sa hle theiti UN Secretary General Antonio Guterres an Special Advisor on the Prevention of Genocide tatana arwat Alice Wairimu Nideritu le Human Rights lama UN High Commissioner Michelle Bachelet te chuan nimin khan Myanmar chungchang thil dan thlirin warning an lo chhuat to bok Alice Wairimu Nideritu chuan UN Security Council chu March ni soma thutluk na an lo siam to anga ma la turin angena tin ASEAN member te le ram tin te po somin civil mi te na sataka in tha na thleng mek Myanmar mi puite chan him tura R2P mo phurna an nei chu rang taka mang chuak turin angen bok mane ram chung mi puite ven himna mo phurna nei tu berin a mo phurna hlen lova hetia mi pui suat zonga khosak tak sia chuan UN in thuthlung charter alo nei angeyen torna rap thak tak tur tu Myanmar mi puite chan turin ram tin te hian
a hun taka chet chhuah an ba ani ati bawk. US Department of State of Secretary Anthony Blinken chuan nimin lam le voin lama Myanmar ram chhunga thil thleng chung changa ngai dan dang ani hlei thei to bik lo ani oma a ngai dan mala se a tha berang tia ar dan nuk ber Twitter a ziakin United States chuan khovel puma a partner ram tenen Myanmar demonstration siam tu mi puite chunga rong taka sipain an that zel mai ti top tur le democracy nei le tira dan pui siam that le ram hruai tu an man te chhuwa zalen tir konga ma lak chhun zom an tum thu a soi vele taboka engpo ni se min ko nainan ram chung tui phone san le ram danga tang malak na pu asang ve mai don ani ati ang deuh khan ram dang malak na le tran pui na lo thleng se ti po hi a be sei om zel tho maya tuna an din muna ram chung mi pui ten na sataka tran an lak atul le zel bokani hi kan omna mun thewa tang khan kan tong trai pui zel don nia